Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pasat te serye tayo ita alawas na pauluhan. Supapa, ti dakas, akababalin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ka kuman nga agsubli ijay abroad, Dad? Kasano nga ro da makaurnong tayo ti pagadal mo, anak? Agkolehiyo kanton. Narikat na awan trabaho. Saan ka na makaadal? Saan ko akayat tiyag may sa dito'y balay, Dad? No makabiro ka kiti sa bali amamim. Addanton kadkadwam diti balay. At nga tanasing patakas ka ni Mami, Dad? Uy, nalaingak amang kilatis iti nasing patababae. No kas lalakit di ka ni Mami kasingpat, Dad? No lakit di tagsingsingpet ka. Mabalin ang nasingpet tumet ti kasukat ni mamim, anak. Unay katay ti kwarto mon, anak ko. Agkaiwara ti lupot mo. Diyak masango at tarimnan. Taado ti homework ko, Mami. Saan kumamot abasta iwaram latan? Aglalaok tinalabaan kan saan? Kupinamot adag iti nadalo sa lupot mo. Da kayo na ati mangkuping tanabanluga ka nangaramid iti homework ko? Bimal balasangan ka, adi mo pa'y amo nga isimpa ti kwartom. Day takaak-akas a lupot mo. Indisum latan di takatrem. Makaturturo ka kun, Mami. Mabalin ka di arumwar kayo pa, hindi ti kwarto? Iso adi ka makasursuruket. Tadi mo kaya ti dumngeg iti pamagbaga. Unay kat ti itsura ti arubayan yun. Kunam no balay ang nagpanawan ni iti mano atawan. Apay kumaan nagpanawan ako na Lola. Ay, kita man ti itsura ti arubayan nyo. Kaslaawan ti babae nga agdalos. Apay no agdalos ka kumamay. Agsagad kamot adi taruar. Apok. Makadaldalos? Masadutak? Lumaadak no kanayo nakagtrabaho? Uray kasta anak arugrugay ti arubayan nyo. Kasano no adda umay agarim kan ka, kat kastumot karugay ti balayaw. Ay, no talaga asyak ti kayat day ta umay agaram, Lola. Sana aday tarugi ti kitaan na. No di kat siyak nga umay na arman. Napitasak man? Ay na, apok aya. Ay, no saan kalaan na po daw. Amangan no di nakapaitalyawan tilaad alalaki. Ha! Nalabas kayo mat, Lola? Nagdalos mo ten, tinamay amit ti swelo, balasan ko. May galis mo ti tao nga umunagan. Saan kayo mat nga ubing? Tap na may galis kayo, Dad. Agpada kayo ti daddy mamim ama nagdaldalos. Pati arubayan, nagdalos mat. Diyak ngamin kaya makita na rugit ti balay kan aglawlaw, Dad. No anya kano ti itsura ti balay kan arubayan, kasta kano mat ti bumalay. Isumot lagaya man nagdalos sa kanayon ti balay kan arubayan. Tanadalos mo't ti balasita nga day ti balay. Kasta ka di? Saan ko nga mo kada kayo, Dad? Agpatirayok kayo manan. Sana pati rayok na dyan. Tapod no mo't anak ko. Nasingpait kan nagaget nito mabalaw. Apay, di na nga takayat nga asawain ni Mara nga anak ta. Ay, imbag no kayat na ni Mara, kat naganak abalasang. Uray isukat balo, mait. Adamit anak na abalasang. Ay, ibagak man kini Mara tagpacharming kini Tom. Na, kasano kuma? Ay, amangan no agsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak ta. Tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipawit na. Ay, si Kamet Ben. Agandar manen ti kinarupat kwartam. Tapno adda manen pagdawatam iti igatang mo, iti pagsukmon mo. Ay, di ka man agin dide. Ay, Amok ano ikan na ka iti kwarta katawatam. Imposible nga ibaga masan mo kaya ti kwarta. Nagtarman di agnagan iti Eddie. Asino nga Eddie? Ado matiagnagan iti Eddie iti pagkadalan. jay ngay basketball player ang nagtaar. Ay, wan. Karasamot amin a babae day a player.
No isun ti nakaigam iti bola. Agririyaw dagiti babae nga agboy-boya. Ay na, naggasat kat nga tati agbalin a girlfriend na. Pagimunan amin ti makakita. Anya nga tati aramida. Tapno talyawan nak ti kaskan ko na. Day tangaron mati ibirbiro kak iti solusyon na. Agpapintasak man akanayon. Barang talyawan na ti kinapintas ko. Uray siyak mata. No siyak ti talyawan na. Malas mo. Saan ko mat nga ipalubos Masapol asya. Timang tagikwa kanikwa na. Excuse me, ading. Agbibiro kami iti Muse iti basketball team. Mabalit ka niya sika? Pangaasim. Tapno mga abak ti team tayo. Kababain mat. Adumat dita tinapipinta sa mabalin yung alaan manong. Pangaasim, ading. Amin kami, kat sika tinapili mi. May sama ti team tayo. Red team ka, saan ka di? Karamanak iti red team. Ngam apay asyak manong. Pangaasim, ading. Inspirado kami nga agay-ayam. Numan-nugot ka, kas Muse iti red team. Agpanunot akpay manong. Pangaasim, ading. Kasarita ka manin tubigat. Maamuak ti pangadeng mo. O sige, tagin sayo kami kanumanan. Nakitam ka di akinasaon ni Eddie day nga ana? Wan, kasla seryoso tinagsaritaan da. Dinardaras lang amin ni Eddie ti Pimanaw. Idi pinayapayan ti kadwa na a basketball player. Nagmayat kat nga tan no siya ti kasasaon ni Eddie. Ay, syakkat nga tan ti karagsakan. No matagikwak day nga Eddie. Siyak ako ma. Saan ka di anapudpudawak ngam sika? Nataytayag akmat kan mas sexy. Sika kat chubby ka. Saan unay anatundiris day taagong mo? Anya nga tati aramida. Tapno tumangos ti agong ko. Naimbag ta simbang put kan dito'y balayaw, basang. Sigud mo ta sumangsang putak amin alam dito'y balay. Kalpasang naglako ak iti grocery a pagtrab-trabahuak, tatang. Kaya't ka ngamin nga isagot iti pagsaya atam. Masigurado ka na saya ato ti biyagyo iti anak mo no mayat ka iti baga. Anya ka di day tatang. Lawlawagan nyo man tapno maawatak. Apay, di mo kayat ni Tom Abalo ang mga sawakan ka. Tom Abalo? Jay ka na yun nga agsubre di abroad, tang? Huwain anak, no ag-abroad manayin, si Kanton ti pangipawitan na iti kwartana. No, ag-asawa kayon. Mayat sa nagpais ko na panunot yun, tatang. Talaga mayatan ako. Iso nga ipamuspusam ti agpapansin kin ni Tom. Mayat ka di ti agbalin amuse iti basketball team, Dad? Me, at dan sakat planom nga agbalin ang Muse ti basketball team, anak ko. Sana siyak ti akin plano, Dad. Dagiti players. Adang amin pasalip ijay pagadalan. Kat kada team, ada Muse da. No pinili na ka ti team kas Muse, bakay dayawam reta. Kaya't asawon reta, anapintas ka. Kasapulan ka di ti Muse iti basketball, Dad? Depende ka nagiti organizers no karaman ti Muse. Ijay ngamin pagadalan mi kat karaman ka no ti Muse kada team, Dad. Bakay dayawam ano napili ka ako nam. Siyempre, napintas ka. Isa pinili na ka. Mayat ka din, ading. Nakapiling aminan dagiti kalaban tayo atim iti Muse da. Alaman laangan. Ngam pasensya no maabakak amuse. Agyaman aklaw na yading. At damat ngamin contest dagiti Muse. Kasla pageant dagiti agduduma ang Muse, iti agduduma mat atim. Amangan no maabakak nga rod mano. Amok analaing ka. No kinapintas, talaga napintas ka. Nalaing kamat nga agsungbat, no agdadamagan dakan ka. Sigud mat ngawan pasalip dagiti Muse iti agduduma atim. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno ka no ma-expose dagiti estudyante iti kasta abanan.
awan pa'y matmanginominar kanyak akas muse iti team tayo. Oray siyak. Or-orayak mat nga inominardak. Ngam, ay, awan lakit din. No kasta, agpadatang agar arapaap ama inominar? Ay, pakaydayawan nga min. No may saka amuse, saan ka di? Kumaa, ngam, di datamot makita. Diyagot ka no sana matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red basketball team? Wen nga rod maabak ko ma, inton pasalip dagiti muse. Ngam, napintas mat ngamin ti Loka. Saan ka di? Nitong ti masabat ko dito dalan. Agpamarangak ajak nakita. Kunwari agketeksak tapno madumpar ko. Anay ko! Sorry, ading. Sabali nga min dikit kita. Manong Tom? Sika ka di data? Ha? Nagtaor ka mo't itan? Di ka pa'y nabigbig. Sino ka itayan? Di mo ibaga nagbaliw dagiti matam, tadi nakpayan mabigbig. Kitaam nga minto kinapintas ko tapno mabigbig mo no asino ak. Uy, si kamat gaya Mara. Nabayaga dita nagkita mabalin ka din ngayon tapay mangan iti may sa restaurant? Mayat sa tinaramit ko. Sige, Wan, mapanta. Kunat man o da kay Jebron, nabayag kang samot ijay. Plano ko subli. Ano mabalin ka saan na nakayat ni anak ko taawan kanot kadwa na ijibalay mi? Naglakasulbaran day ta parikot. Di alaan nakakatulong mo tapno da kadwana. Nagagatak mat. Nasimpetak pa'y. Katulong? Saan samot may bagay kan kati agbali na katulong? Anya ti trabaho mita? Agrakla ko akiti may sa grocery iji ili. Nabayaga kon ijay. Naawan ti boss ko, siyak ti agkahera. Kwarta nga rod kyar arikapem akanayon. Hanggang sayang ta kwarta mo ti grocery. Saan mo ta kwarta? Wan nga rod, no naloko aklaang, ay agtakawak Ngam, jak aramidan. Takas na kunakon, nasingpetak. Mara? Mabalin ka rin, ti sumarong ka rin di balayo? Day talagayam. Iti amin akanito, manong Tom. Lumangan na kita, katawan mo't klasem. Agdalus ta, taumay kano pumasyar ni Tatam at Tom dito'y balay. Apay nga umay pumasyar day ang lakay, dito balay, mami. Barang maasawa nak. Kat adan to agpawit iti kwartata inton makasubli iti abroad. Makiasawa kayo pa'y, mami? Jay nga rod kwarta na ti al-almanak. Basta nagpawit. Adamot bingay ko, mami. Anya pa'y ngay, no di kasta. Makaadal ka no maasawa na. Imbag, no, kaya't naman tapagadalan nak, mami. Apay kumangay asaan? Siyak ti makaam mo. May ayon sa kada tayo ti gundaway, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan? Imbagak kini Mara nga ipamuspusan na ti agparem kini Tom. Nakitak mo't anapan ni Tom ije balay damara. Ay, awan lat di ka aramidan. Imbag no ay ayatan ni Mara ni Tom. Kasanungay, no tila ang kwarta na ti kayat na kenkwana. Urayan Abay, amanday ta ayat-ayat dita. Di na kamot mabiyag. Ay, madiday ta akapanunutam, lakay. Ti agasawa, rumbang nga adda panagayat iti tunggal maysa. No awan ayat iti nagbaetanda, saan danto anaragsak. Naragsak ayat ti tao no agkiraos met ti buksit na. Ay, sabali at talagan ti linaon day tautek mo. Andan nasarakak akaduam to di ti balay, anak. Asino, Dan? Nasaya ato nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakit na sayaat. Takabaranggayan tayo, mat. Balasang ka di? Uno? Balo akas kada kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak,
Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapa, ti dakas akababalin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nasingpat ni Ana nga anak ni Tom. Idinto tasadot mat ni Lisa nga anak ni Mara. Iti sabali abangir, nakunamat da elekan Ben kan ni Mara, nga ipamuspusan na ti agpaaram kan ni Tom. Tapno mairanog damat iti kwarta ni Tom. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapa, ti dakas akababalin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino, Dan? Nasayaan to nga ta kanyak? Kan naputnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakat na sayaan, takabaranggayan tayo mat. Balasang ka di? Uno, balo matakas kada kayo. Naganak abalasan. Saan-san anak ti asawa, manipod intarayan tinakasikugken ko ana. Asino ti dakdakamatan niyo, Dad? Amamom siguro ni Nanam Amara niya. Ha? Ni Nana Mara? Iso ti napili yu, Dad? Nasayat nga ta dayjay? Ada ka din nadamag mo, amading ugali na? Saan ko unay nga am mo, Dad? Ngam awan pa'y matkit di tinadamag ko amadi nga aramid na. Adamat agad adal nga anak na, ijay pagadalan mi. Masapol asaya atom ti makilangan iti anak ni Tom, tapno awan tubang iti plano. Sigurado ka di ang mairano dakmat no kas pangarigan, Mami? Imposible asaan? Nulakat pawitan na kiti kwarta? Apay ket din asaan ka ang mairanod? Sige, agpamarangak anasaya at iti anak ni Tata Tom. May sakat amuse dayjay iji pagadalan. Napintas nga minday dyan nga ubing. Napiligayam amuse. Di man ibagbagaan na pintas na masuronak laang, Mami. Talagamot ang napintas na dyan nga ubing. Kaya't kung anda ko mamanginominate mo't kanyak akas muse. Ngam, awan lakit din. Ay, bulagdan samot. Bay amon, nulakat maasawa nak ni Tatam Atom, jakpatan, addan to pakairanudan ta. Ala, tasay-saya atat to ti makilangan ka ni Ana, tapno maban ni Itam ti Amana. Oh, apay ka di atong malangkyaw ka. Asino ka di ti sapsapulam? Sapsapulak man ti agbalin akabsat ko ka, no? Anya? Agbalin akabsat? Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag kunto kan kain doon madamdama. Nakitam ka din ni Ana? Jay ka di, Ana? Amuse dagiti red team? Uy nga Rod, kayat ko ang makasarita. Anya kumati ibagam kan ko, Ana? Itaman pa'y? Makitam ka di tinakatakdar iti ruangan ngas asit ganti Eddie? Oh my God! Mapantay ijay ayan na. Darasan! Oh my God! Hindi nakiguyod Ay, anya ayat ibagam kan ko ana. Saan ka natangag tagtagarino anya ti aramidak ha? Dumngag kan agboya kan tulaan. Hello, Ana? Kablaawan ka? Ta sigamad gayam ti Muse ti Red Team. Ha? Mabainak nga ro, tapay asyak tinalada. Abay ko mamabain ka. Pakaidayawam kit di No mabalin lang ko maasyak ti Muse, ay katkayat ko. Sayang, nasa bali ti team mo. Siga ko man ti Muse. Blue team kami ngamin. No, Muse ako ma iti blue team. Ay akalaban ta. Ngam, saan ka alabanan? Kablawan ka langan. Agyaman na kiti panang kablaw mo kanyak. Sige ha, panawan da ka pa, taada pa panan mi. Kunak man no adda suron mo ka ni Ana,
Gaputa ka na yun nga asitgan ni Eddie. Agin sa saya at akpay itakan kwa na. Ta inaram nga min ti amana ni Mami. Iso nga imbagam nga agbalin kayon to akas la agkabsat. Iti sa bali asarita. Step sisters. Piliya ka talaga. Idi saan pa nga inaram ti amana ni Mami? Kasuron mo. Ita? Mapan mo pa'y kablaawan? Kasila ang mata, amamatan. No agkatuluyan na ka ni Mami. Ada, pakairanodan mi. Maawat ako, ti kayat mo ama pasamag. Sana ko nga agpalawag pa'y kan ka, tamaawata mo na ako nam. Iso asaan ka na mas daaw, iti inaramik ko. Wanan, Lisa. Maawatak, taagpada ta iti burik. Adda kayat mo kankwana. Iso, anasaya at kakankwana. Imawag mo itong employer ko. Kasapulan ka nung agsubli ako ni abroad inton may kadua bulan. Dapayan inala na plane ticket ko. Kasta ka di, Dad. Dandani kayo nga rodan mapan. Kasano dyan kunayo ang kadwak dito'y balay? Mapan ko ibaga. Ngaya po ramin ti panagkalay sa amin. Tapno adda kaduam apanawak di ti balay. Ada-kada kayo day ta, Dad. Kidawag ko ma. Asaanan ngagdalan kan kwa na ti allowance ko. Mabainak to dumawat kan kwa na iti allowance ko, Dad. Sige anak. Binulan apaw itang kay ti allowance mo. No pa nagbabayad ti tuition mo, ibagam kanya. Ta ipaw it ko ti pag-tuition mo. Tatang, nanang, umay kami man. Kadwak ni Tom. Agmanuak tatang, nanang. Kasyan na kanya po Diyos, baro. Umay kayo, umuri kayo. Mala, agtugaw kayo. Nakaumay kayo, mat dito'y balay. Adda ka di gagarayo. Kung amin, tatang, imawag ti employer ko, akasapulan da kanon ijay. Kidawag ti pamalubos yung agkalaysa kami kuman kanimara. Ay, saan ada kami titubang iti plano yaw? Tadaan kayo matan iti husto nga edad, parok. No kasta, intay nga ro di munisipyo inton bigat mo't lang. Intay mga iti application for marriage. Ay, uwan, intayo, anak ko, hindi talaga ayam. Kita man ngagpaiso tigasat. Tayarapap ko nga asawaan ni Tom ti anak ta, matungpalay ni. Ay, sapay la ko mga rod tanaragsak danto. Awan ko matitumanor aparikot iti panagasawa danto. Awan to, basta ka na yun ngagpawit ni Tom kinimara iti kwarta. Ay, si kamot ni Pau it. Tila ang samot kwarta, ti adda di tapanunot mo. Di ka man ili. No awan ti kwarta ama ited ko ken ka, kat aburido ka may. Ita, ibaga makwarta lang tada iti panunot kaw. Ay, no awan man ti kwarta, Ben. Jak tupulos mga ramat iti sabali at tao. Tapno maadda anak laang iti kwarta. Na, Agtrabaho ak. Wenno, legal ti kwarta apagtaudan ti gastusan. di kan sumanao, tapno saan amasukal ti swerte. Iti maangay to akalaysa. May saka nga abay. Ngam ti anak kano ni Mara ti maid of honor. May sak nga abay, Dad. Kunak no flower girl. Balasang kamot nga minan anak ko. Imbag ko maano basit ka pa, tapno makuna a flower girl. Agbalin kami nga abay adway ti anak ni Tita Mara. Manmano ang mapasama, nga agbalin nga abay, ti stepsisters iti kalay sa nagiti dadakkel da. Ita lang samot na mapasamak dito ili tayo, Dad. Unsa? Tsak pa man nakapuot iti kasto apasamak. Aywan gayam. Kinablaawan nakmat ni Lisa ijay pagadalan. Tamyusak, Dad. Sa pala ko ma, ta nasaya at tutilin lang ninyo, intun may maysan abalay ti pagyanan nyo. Imbitaran ka man itikalay sa dadadi kan ina ni Lisa. Kayat mo asawan. Agbalin kayong stepsisters ka ni Lisa? Wan, iso ti maid of honor. Idin to taabayak lang.
Kasano, kat iso ti anak ti bride. Iso nga iso ti maid of honor. Wan no kumalalaki siya ti best man. Ngam babayak man. Si kanto lakit di ti kapipintasan nga abay. Nang runa, no nakagaon ka. Saan mat Adupay mat dita tinapinpintas nga may ti siya. Ha? Saan man? Awan to ti makaartap ken ka iti kinapintas. Mas napula siya to ti kapintasan nga abay. Inton madanon ti kalay sayo, mami. Agpili akto iti kapintasan agawn nga aramatag. Di mo ko naan nga artapan nak a bride. Tapno di mo mat ko na, di sikat ti agpili iti kayat mo akawas. Kakaiso na ama minsan laang ama pasama. Nakalalagip to day ti apasamak, mami. Napinpintas to ti badok ngam day chay nga ana. Ibalakad ko nga inton addakan ton iti balayda. Saan ka kumaamal di ta ijay Tapno saan kami nga agapa iti amana. Sa bagay, saan ko kayam mabalin nga iroroman? Taamangan no papanawan na ta iti balayda. Day tangarod kat. Kunada na palpalot ti darang am danom. Iso addi ka unay aglablabas. Day, nakaisem ka at tumangat tangad iti bubida. Ay, anya ka di ti mapaspasamak ka, anak ko. Napanunot ko anaga sa takpay laang. Tauray kaskasano, addan mangikalay sa kanyak nanang. Saan akas iti ama ni Lisa at tinarayan na? Ay, di kamot ngamin nagan-anad ide, anak. Agad-adal ka ngam sa balimot ti inubram. Anya ngay ita, ay saan ka, anak katurpos? Naimbaglangan, tatinungpal ko ti imbaga ni tatang, nga ipamuspusak ti panagkuros ti dalan mi kanitong. Angam no awan ti ayat iti nagbaetan niyo, ay saan kanto anaragsak? Iti apagbiit a panagkadwami, nasursuro kon nga inayat, tanasingpet ken naanos nanang. Ikagumaak pati aramidang ti pagrebengak, kas asawa na. When kasta ti kasayaatan nga aramidam, anak ko. Supapakam iti nasayaat, ti kinasayaat na. Si kamat gayam day tamasabat ko, Eddie. Adaman damaga? Anya ka di ti damagam. Inimbitaran da ka kadimat iti kalay sa ti ina ni Lisa? Kan ama ni Ana? Wan, imbaga kanyak ni Ana. Imbagamat kanyak ni Lisa. Nagpintas to siguro ni Lisa, ta maid of honor ti inana. Uray ni Ana. Sigurado ana pintas tumet. Agkuyog tanto amapan ijabalayda, numalpas ti kalaysa. Pasensya kan. Ngam imbagamot ni Ana akaduak kanumet. Kasta ka di? Imbagamot kit din ni Lisa, nga agkakadwa kami. Matlagayam. Mabalin mat ngagkukuyog tayo amin amapan ije balayda. Kapilitan nga imanugot ta nga ijay balayda tom ti pakaangayan ti resepsyon. Panalawa ti arubayan ti balay na. Wain, nalawlawa ijay. Simintado pa amin apasok ti arubayan da. Idinto, ta dito'y balay. Nagilat lang arudain, pitak pay. May mayat mutkit di ijay Taado mo't titangdanan na amang isaga na kadagiti amin ang masapsapol ijay. Awanin ti makunak. Swerte ti anak ta kinitom. Imbaglakit din Ta di nakasaritak ti anak ta, kat ay ayaten na kanumatan nitom. Iso sa anak anag kamalay anang durog iti anak ta, amaki asawa kinitom. Mapantan iti simbahan anak. Amang ano umulan datitam amara ijay. Wandan, nakasagana akon. Intay yung arudan. Sige, mapantan ijay ang tilugan. Kunak no mabayag ka pa yung agpa-make up. Mabit lang tiyag make-up, Dad. Madimat no nalabas. Uray saanan nga make up ti anak ko, tanapintas mo. Ni Dadmat, imbagkat ng tibukod na tugaw. Uray tapod lumat. Sa anak mat nga gululbod. Wan man laangan, uray tawan mat dumdumangan. Lisa, di ka kadipay nalpas dita. Nagbayag kan ngay.
Ay, jak magustuhan ti style ti buhok ko itay, mami. Iso a pinabaliwa. Inta ko man, itay pa'y nga adat inabangan ni Tom apagluganan ta. Aguray na basitin, mami. Ipaayos ka pa ti buhok ko. Apay nga min a pinabaliwan pa'y laang. Mayat matitayan Kaya't ko di kasla sabong ti aramidan da iti buhok ko. Kababain no mabayag nga aguray, jay padi. Aguray da, tado atamot nga starring ijay. Bride can maid of honor ko naman. Akay ngay. Awan pa'y ti bride kan maid of honor. Wan nga ron, Eddie. Adda ti padin, itaypay. Kita ang ti sumungat. Pinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor. Wensa, adda nga min arkos na asabong ijay sango ti lugan. Isuda nga agpaiso. Rumardan. Ha? Anya ngay ti itsura di maid of honor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na pulwan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti panang sugsug da ele ken ben ken ni Mara. Nagbaligi nga rod ni Mara anang ipamuspusan, iti panagkuros ti dalanda ken ni Tom. Kat iti agangay, inaram ni Tom ni Mara, kat idinadanon ti kalaysada, maysa ni Ana kadagiti abay. Idinto ta ni Lisa ti maid of honor. Iti simbaan apakaangayan ti kalaysa, madanagan dagiti addayjay, tawan pay laeng ti bride. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kitaan ti sumungat. Tinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor dayjay. Wensa, adda nga min arkos na asabong jay sango ti lugan. Rumardan. Ano? Anya nga iti itsura jay maid of honor. Kunamat no alien. Asino tinang make-up kan nangayos iti buhok na? Apayakas jay. Agsursurun samot amang kopyor iti buok. Apay akas jay tinaramid na. Anya ka dito kat katawaan nyo. Ha? Kuha, kita ang tigayim mo asumungad. Apay akas jay itsura na. Anyan tikas jay anamayan na. Isang ti pagkakatawaan dagiti tao. Apay nga kakatawa ti tao. Anya ka dito inaramid mo dita buok mo. Diyak magustuhan tayo naramit tinang kopyor. Isa pinabaliwag. Di mo din. Ipabaliw ko manan. At damot na maladaw kami. Iso akastan tinagbanagan na. Sana na maitarimaan. Adoon na yung hairspray na. Iso akasta. Maladawak mo't una. Inugulgulak pa'y. Ad damat lang nga rod, ama di tinagbanagan na. Kasla. Ay, saan mo na baliksan? Tama sa sarak. Saan ko nga minamagustuhan tim mo na nga inaramid da? Pinabaliwam, ngam ad-addan nga atrasado lakit nga rod. Iso akastang tinagbanagan na. Masuro na ka talaga. Nagalas, tapaslaak mang mangkik. Ni, aglinyadan ijay tinga para iti wedding entourage. Ingkamatan ijay tanga. Sana bali at amaw di kami mat ka ni mami. Da kami ti starring nga magnaama pa ni si altar. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami unay, tatang. Kablaawan kayo, ubeng. Sapay kumata mataginayon, ti kinaragsak yaw. Agyaman kami, kada kayo amin, adimar ay ti kalay sa amin. Yawis mi, ti papantayo amin iti balay. Sige, kakadwa. Intayo amin iti pakaangayan ti resepsyon.
Intayon, kakabsat! Maawis kayo amin! Kita ang kadida edi kan ana. Naglaing da nga agsala. Kan bagay da nagpartner nga agsala. Ha? Naglaing da nga agsala itira. Isuda man la nakita mo. Nalalaingak pa ya. Into sumarno. Mapantamat agsala itira. Artapak day tanga ana. Ayam, di mo pa'y sinukatan day ta high heels mo. Nagngato pa'y matngamon. Anya ko mano na nga to. Maipakita, analaingak ang sala. Takabalak ng isala ti high heels ko. Sabali man ang tisonata. Kabalam ka di pay? Oh, mapanan dali sa kan pa ije salunan. Buyaan tala ang ida. Duadala ang matngag sala. Apay na't pinalakpakan data, dinalpas na nagsala itira. Kapo siguro ta duata ang hirugi iti sala. Ikanta mat ida iti gundaway nga agsala mat itira. Una, di mat sinukatan ni Lisa ti Hills na. Sapay nagngato. Kabailan namat siguro Di na aramidan no di na kabailan. Nene, ay saus. Nalugos ni Lisa kat napatugaw. Naisaltak ti patong na iti simento. Apay ngamin ang nagsala ka, di mo sinukatan ti high heels mo. Naisaltak kalakat nga rudan. Di na kon babalawin, mami. Tulungan lang ta nagsakit. Nablasamot na ti patong ko. Nagsakit. Ala, kumpat ka kanya. Ay, di ka tulagan, anad nga. Madama ti ragragsak, sabalin tinapasama. Malas ka dagiti amin na malas. Apay asyak pa'y tinakapasama kan tinastoy. Espesyal nga aldaw, naligo sa kitin. Jaksan magkapag na. Bay, ang pakaduan na kanilolan, tamapan kayo iti mangilo. Alangan mo na panawak dagiti ado asa nga ili. Da kayon kanilolam ti mapanagpailot. Besti, diti kastoy. Malas! Kumusta ni Lisa? Anya nga tan tinapasamakin ko ana. Impan ni nanang iti balay, tapayaban na ti mangilot. Barang maalala ang iti ilot, tinasakita patong na. No madilat ta, ipan tayo iti doktor tapno ma-x-ray. Ket makita no da fracture ti tulang na. Ay, din to lang nagan-anad ngaminan. Itapay tamadama ti selebrasyon ti kasarta. Ngala. Inton bigat mat lang, ipan mo iti doktor tapno masigurado. Agyaman ak unay kan katom. Mariknak ti panang ipatag mo kanyak. Tapat ti anak ko kat kaasyam iti napasama kan kuana. Ay ayatan ka unay, Tom. Aramidak dagitoy, ta ay ayaten ka unay, Mara. Uray di mo baliksan. Mariknak day ta panagayat. Tipod no apanagayat kat marik na babaan ititigtignay. Oray mamin ado abalik sanday tanga ayat no di mo mat iparik na iti aramin. Ulbod day tanga ayat. Anya nga minti inararamid mo. Amo man nakahihils ka, ingka ka nagsalan. Kini ka akin ni Ijay. Hindi dagman babalawan. Tanasakit lang arutan. Kasanaw, no nablas tito lang day tapatong mo. Kat agbalin ka na pilay. Saan ang mabalin ang mablas ti patong ko? Ado pa ti ambisyon ko. Kaya't kung artapan day jay nga ana. Apay adi ka nagananad. Di mo ka dinadlaw, akin at katawaan da ka dagiti tattao, idi na isaltag ka. Nangag ko. Iso ang masuronak, lolo. Kaya't kung ipakita na laingak mo't ngagsala, ngam kasjay mo't nang tinapasama. Nalaing mat ngagsala di anak ni Tom. Uray ka dida kayo, katiraaman nyo mati kinalaing day jay nga ana. Nalalaingak mo't Napiskelan ken adala na ipit nga urat di tapatong mo. Inton ba minsan, agan-anad ka nga main. Ay, nakaginawak, idi na ilotak, lola. Naimbaglaengen tanalaeng amang ngilot tinaayabak. Ay, sayang ta sana ka nag-enjoy iti kalaysa ni mami. Kinatawan da kay simbaan gapo iti tsurak. Ita, naligusak pa ija yan interception. Awan ti akim basol kadagiti napasamak. Saan ka kuman nga agpabasol? Kaya tyo ang sawan, basol ko, lola. Mabalin mo't amaliklikan dagiti saan anasaya at amapasamak, apok. No, kaya't anaanayas ti pasamak.
Liklikan ti agaramid iti baanag analaukan iti apal. Wenno maday apanggaw. Kumusta kan, Lisa? Awan ka di tinadangran kan ka? Awan tinadangran kan yak? Taawanan ti sakit na, idi na ilutak. Ngam, kas lamang manggag ko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak iti simbaan. Kan ti pan nakailigos ko. Anya nga min ayat tinaknakan mo. Ay, sakamat. No, umaynak madlakat tawaan. Agawid kalangan. Si Kamat. Saan mo't asikat ti kinatawaak? No di kat dagiti pasamak. Kasla siyak matlaang ti kinatawam. Ta siyak ti nakapasamakan ti kinatawam. Lisa, di kan agpauyo. Uy, siyak pa ilang tuy nasingad agayam mo anya. Basol ko ka di, no nakakatkatawa tinakita. Mapanak biit iji balay, tay nakitaan no kumusta ni Lisa. Kaduan ka na mapanit di balayo. Ayaban tamat dito balay no kayat na tiagyan dito eh. Ha? Agyan mo dito iti anak ko? Alangan mo't nagsina kayo ti balay apagyanan nga ginaga po kanyak. Saanan anasayat ti kasta. Ay, agyan man ako unay kan katom. Sikan ti kasayaatan anaam-am mo. Apay, saan ka di anasaya at ti ama ni Lisa? Saan? Lino ko nga rod. Takrot ang mga ramid iti pagrebangan na, kas ama ti putot na. Naimbag man, tanaka umay kayo dito'y balay. Mara, Tom. Umay mikitaan ni Lisa, nanang. Ayan na ka di. Ay, kalpasan, anailot. Mayat ka nun ti patong na. Agsarsari, tadamot itay iti gayem na anif eh. Ang, jak mo mo, no ayanda. Kaya tiyo asawan? Saan anadangran ti patong na, nana? Saan ka no, kunati manghilot. Adala ka no, naipit nga urat. Ken napiskalan, gapo iti pan nakailigos na. Agyaman nak. Kunaklakit din no nablas ti patong ti anak ko. Ay, uray da kami kanitatang yo. Kasta mo ti ipagarup me. Kuname, no nadangran tito lang na. Ang imbagla ang tasaan. Ay, awan lat di na ngamin aramiden. Nakapasar kayo mait ubeng. Kunak no kung kunalaeng ti ubeng nga nasabat ko nga da kano tao dito'y balay. Tatang, nagapon nyo ka di? Di taman tersina. Umut-utang iti basi ngam di dakit din pinautangan. Kayat yung tibasi? Adaarak nga awit ko dito, no kayat siyo. Ah, hay, nagsayaten ngay barok no adaarak nga awit mo. Ket no agas ti bambanog dayta. No makainuma kaon, maimas ko ti mangan ken mayat ti turog kao. Gusto nga ron, tintugutan kayo, tatang. Nabati pala na ito, hindi kasarmi ka ni Mara. Ay, no nabati akat tay kunada nga ron nga red-eyed. Angam naimas lang tabaraw. No adda pa'y nabati jay, itid mo kanya. Ada kayo gayam iti balay da lolo, mami, tito. Saan mo ka di akayat ti umay ijibalay? Imbag lang nga damot, balasa nga kadwan ni Ana ijay. Ha? Kaya tiyo nga umayak iti balay yo, tito? Apay, di mo kayat akabalay ni Mami ijay? Kaya't ko tito. Kunak ano dito yak pa'y balay da lolo kan lola. Madi, agsina kayo ti balay. Imbilang kamutin kas anak ko, iha. Agyaman unay kada kayo dito. Saan anak kamali ni mami anangayat kada kayo? Nakapanaw dan. Ay, di ka laagbain. Impadlaw mula unay ang mamartek ka. Dawatem pala ang tinabati nga arak ijay balay da. Arak lang daytaoy. Agyaman kit dian ni Tom. Tano saan ko asinugsugan ni Mara nga agpaaram ken kuana. Ang mga nuawang pa'y asawa na ngaging gaita. Anya! Tasi ka pa'y tinapanakal. Ay, kayat mo kit di nga adda agpasukmon ken ka iti arak. Di ka katagyaman, tasan asika ti paggatangak iti arak. Ay, may ka kadag iti agrek-rek lamaw idingimmi na ti gasolina. Angam idingimmi na ti arak.
Awan mo't agreklamaw. Una, tati arak, tao ti uminom. Ti gasolina ket saan nga inuman ti tao. Diyak man amukin ka alaklakayan. Dua pa iti bakante a kwarto, balasan ko. Agpili ka, no niya ti kayat mo karang iti dua. Oray, anya ka nagitidwa, tito. Kayat ko lafta. Welcome, dito'y balay tayo. Manang, kunakon ata inauna ka matngam siya? Ha? Tinagan ko latan tiyawag mo kanya. Kasla sa anak anarwang nga damangawag kanya iti manang. Okay, no day ti kayat mo. Awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa eh. Iso sa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayan, siyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapa, ti dakas akababalin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti selebrasyon ti kalay sa datom kanmara. Sinurot da ni Lisa, kat inyawid da iti balay nito. Si aayat mat ni Ana, anang pasangbay kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo italawas na pauluan. Supapak, ti dakas, akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Okay. No day ti kayat mo, awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa eh. Iso sa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayan, tasyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Adda pang barko, tapno sa anak agtrabaho. Ison ti makamong agtrabaho. Sige, kaduan ka amang ipan iti gamit mo iti napilim a kwarto. Agyaman na ka, ana. Nadalos to'y balay da. Katawan mo't katulong da. Iso nga ta ti agdaldalos. Kumusta ka nga iti kabarbaro a pagtaangam? Mayat. Impambar ko ana sakit ti patong ko. Iso adon niya ak ijay. Ni ana ti agluto ken agdalos. Aglaba pay. Nasingpat nga rod no kasta. Ay, kaano nga'y apumanaw ti amana? Saan ko pa'y nga amo? Alangan aday ta ka tinak damdamagan. Ay, sigurado nga ado akanayon to ti kwartam. Numapanan ije abroad ti kabarbaro nga imbilang mo, daddy. Mabalin ko to ti kanayon at dumawat ka ni mami iti kwarta. Dandanin madanon ti papan ko iti abroad. Sapay ko ma, kakatunusan kayo nagbati diti palay. Saan kon tabaybay ang dagiti anak tatom? Aglako ka kadi pa iti grocery, ngayon ti trabaho. Saan ko man? Pawitan ka man iti kwarta, nga aramatan nyo diti balay. Saan nga tangad adda matuo ka na? No agmay sak diti balay na awan ka? Agadan mo dagiti ubing. Adagan ka dahit ha? Ang asilong itagdalos ka nagasikaso diti balay, nagtrabaho ka pa eh. Kitaak, no kabaulak nga isami na ti trabaho diti balay, kan aglako iti grocery. Nasaysaya at matlaang nagtagi balay kalangan. Tapno saan ka maridatan? Nung amin nagtrabaho ka, masapula masapa ka asumrek. Kan maladaw ka pa nga agawi diti malam. Wanya, sumrek ka kadi ba iti pagtrabahoam kita damot ti asawa mi di abroad? Saan ang tatang? Day tamot ti kayat na. Saan ka day amayat ti panang sugsug ko ken ka amaki asawa kini Tom? Uwen, tatang. Idi damo, kwarta na laang ti kayat ko. Ngam, gaputa mariknak ti panagayat kan dungo na kanyak. Inayat ko matan, tatang. Imipikto nga rod ken ka tay kunada a masursuro kan o ti ayat. Napanagnakak day tatang.
Oray ka sa ti panagayat mo iti may sa atao. Guraem, no saan nasayaat kan ka. Kas ko iti ama ni Lisa. Kaya't mo asawain. Tay sinang sangitam iday no di mo makita ket kaguram ita. Pudno day tatatang. Manluloko day di at tao. Lisa, sa dino ka diti pagadalam, inton makaturpos tayon iti senior high? May santo nga universidad ti pagadalan ta iti kabesera. Saan tayo na mapan iti syudad ta adayo? Ningatamat Ana. Ubing sa ni Ana. Ngam agpapada tayo nga agturpos. Sa balila ti section na. Nagulitak ngamin iti grade 1. Ta nalampayak kano idi. Agpada tagayam ang nalampay idi ubing ta. Iso ang medyo naladawak mat ang nag-eskwela. Siguro, nasa pa ang nag-eskwela ni Ana. Iso nga ubing ngam kadatang agturpos. Kasta nga ta? Nasa pa nga ta nagadal? Di mo ka din nakita ti panakayanak na. Ijay pinapirmaan ti kaadalan tayo. Apakalaglagi pan nakano kada tayo amin. Ubing ni Ana ngam da tayong agkakaadalan. Nakitak. Iso ti nakamuak nga ubing gayam nga miti siya. Manluloko ka pala. Dahil ako'y pinalitan. Ay, apaw. Hey. Una yan day ta nga itsuram lakay. Agdiwar-diwar ka amagmag na. Ay, nagalas akitaan. Abay kumana sa kitaan. Madama ti salak, san kita, diwer-diwer nga ibagbagam. Ay, inggaraw mo manan ti kinaartek mo. Oh. Nangalaam manan iti inggatang mo iti arak. Aya. Dahil ti baka kita iti laing ko. Iminumak iti ara kajak naggastos. Intangad kulatan ti ara ka nagyan iti buti. Nalpas. Asino aya ti aking balay iti kanangalaan iti intangad mo abuti ti arak. Ay kasanungay, no sabidong tilinaon ti buti. Di ka pa'y kat naustulan adi na oras. Well, apay ka pa oy, tasabidong tinumag. Kakaiso na naimas pa lang ti arak. Uminumak din iti sabidong. Ala, ingkakat iturugan tapno mausawan ka. Saan ka apo manasyar nga agdiwer-diwer amag na. Taamangan no madalapos na ka ti aglabas alugan. Pati dito pa kita aglabas alugan. Ay, apaw, nabartag ka talagan, Ben. Ay, mapatid mo, aya, tilandaw. Nagapgapwam ka di. Apay anala daw ka man na nasimang pet. Itaypay nga adda ni Ana. Nakaluto pa yan. Nasaya at no nakaluton ta mabisina kon mami. Napan kami nagpa-share ka ni Fe. Di ka kadi mabain ka ni Ana? Iso ti ad-adong agtrad-trabaho, idinto ta di mo pa'y tulungan. Ada kayo mo't mami. Kakaiso ng adda di tati si dadaan nagtrabaho. Kababain ka dagiti kabagyanda, no ni Ana laang ti makitkita da agtrad-trabaho. Sika, nakasadsadop ka. Anya ngay numasadutak mo't nga rod mami. Iso ti agtrabaho. Ta iso ti magagat. Hello, Dad. Imbag tayo mawag kayo. Or-orayak ti awag yo. Kumusta kayo nita, anak? Simbot mo talaga din iti tamamarakin ka? Uwan mat, Dad. Simrat kami gaya man iti kolehyo. Nasaya at uray iha. Saan ka kadimot lang marigatan? Saan mat, Dad? Kumusta kayo mat dita? Nasaya atak dito, anak. Nagpauitak man iti kwartam. Adamat impauit ko a kwarta ni tita Amara. Agyaman ak unay, Dad. Diyay saan ko ang magasto nga ipaw itiyo? Orno nga, tapno addan to ka utak. Inton adda pagkasapulak. Saan mo mat nga imutang tabagim, anak? Oh, agadal ka na laywan. Saan ko matabaybay ang tibagik, Dad? Narawat ak tupay. Ngamdyo kaya't yagbali na dabyana. Alwa na makanayon ti salon at mo iha. Sige, ta adda aramidan me. Bye. Love you, Dad. Bye.
Marigata na kiti ipapaaramid ti profesor tayo iti pagadalan. Makapasadot. Kunak no siyak lang ti masadot kan marigatan. Patigayam si ka. Wen Lisa, intan sa laangan agpasyar. Jak ngamin amo di imbagan ni Sir nga aramidan tayo. Amangan no agungan. O sige, Intan. Agkopyatan to kadagiti kaadalan tan masangot Nagrigat mat ngamin. Jak pa'y kat mawawatan di daddo maa subjects tayo. Agpadatan ano kasta. Makapasadot nga rod. Parparigatan talang ti bagbagita. Intakid yaking joy. Mara, anya jay nadamag ko aso manursor ka no ni Lisa. Nakita na ka no ijay parke nga oray-oras ti klase. Puno ka di day tananang? Asino ti nakaibaga kada kayo? Ijay ka baranggayan tayo nga agisurusur-sur iti kinirog amane ijay parke, ijay kabisera. Kasta ka di. Bayan nyo, kasaok ni Lisa inton sumangpat. Ay imbaglakit di tasaan nga agkas-kasera ijay. Kasanon ngay no agkas-kasera. Ay saan mo ang mabantayan no mapan agsurusor nga uray iti rabi Ado ngamin nga agpaiso ti pagliwliwaan ijay kabisera no iti rabi Wen Ay, imbag ka jay syuman mo tanasing pag. Di mo ka di makitkita ni Lisa ijay pagadalan nyo, Ana? Sabali ngamin nga departamento ti Ayanda. Sabali mat kanyak tita. Kasta ka di. Kunak no makitkitam no kasdi nga awan klasem. No awan klasek, mapanak ngamin ijay library tita. Apay ka di? Diyan nga'y agnagan iti fe. Makitkitam ka di mat? Saan mat tita? Kanayon dan samat nga agkuykuyog adwa. Sabali ngamin ti kursok. Idinto tamay-may sa ti kursuda adwa. Ay, sapay pasaray maladaw nga agawid ti loko nga ubing. Makitkitam ka di Dalisa ken fe dito'y pagadalan tayo? Sabali mat apas dak ti ayan ti departamento da. Ta sabali mat kadata. Apay ka di. Damdamagan nga ni Tita Mara no makitkitak ka no? Numagna kami kadagiti kaadalan tayo iti parke. Kat makitak mat idakan ni Fejay. Apay nga ija parke. Dandanin to pa'y awan oras ko ang mapan ija parke tado ti homeworks. Jakman amo kadakwada. Namin ano nakita mi ida ijay. Sayang ti pinagbayad da no di na igaad ti agadal. Jay lagpas-pasyar tin into naranda. Si kamat dayta, Eddie. Imay kamat dito parke? Naira na lang ang nagnaak ditoy. Agawid ak ngaminan. Naggapuak dya pagadalan. Kanayon kayon samat ditoy. Saan mat Naira na lang mat. Kaduam ka din ni Lisa? Apay ajak makita. Saan mo nasapulan ni Lisa? Agdaak lang arudan dito Agsarsarita tapay. Si kamot Eddie. Imay ka man dito parke. Naira na lang alim mabasak ditoy. Naggapuak dya pagadalan. No kasta, saan ka pa'y ngarod nga agawin? Tagpasyar tayo pa'y. Ladingitak. Namadda na sisitang aramidak. Agawid ak pay. O sige, panawan kayon. Tay bingay ko nga anak ko. Yawat mon atad da pangaramatak. Bingay ti anya tatang. Jak maawatan ti bagbagayo. Amok anapan ka nag-withdraw itimpaw iti asawam? Saan nyo nga ibagbaga day tabingay? Nagmadi adenggan. Ikan kayo, ngam saan abingay? No dikat parabor ang naggapo ka ni Tom. Isumot lang nga isaw. Bingay kan parabaw. Pariho! Imbaglakit din tan na panunot ka nga paasawa kin ni Tom. Di man sa kasauday tatatang. Jak kayat alukon ni Tom, tanasingpat kanyak. Saan akas iti ama ni Lisa? Amok nga mintimang kilatis iti tao. Iso sa anak ang nagkamalay. Saan ka day? Pimanaw ni Eddie. Ay, kunak mo kadwata nga agpasyar dito parke. Pimanaw mo't jay loko. Itay adda ka pala ijay CR. Kunak nagsarsarita kami. Husto mat ngayon may ka. Nagtaor lakit din day nga Eddie.
Nagasat lakit di, ti makatuluyan na. Siyak ko ma, ti kagasat na. Uray mapukaw ko ti amin. Basta matagikwak dayjay anataar. Kaya't mo asawan? Uray mapukaw na? Nalakat, matagikwam day nga Eddie? Masigurado ka kasta ka mat. Di ka makalibak. Ta idi pay laang apagpampantasyaam ni Eddie. Saan ka di? Nasaya ata si Mang Patkan si Kalisa. Yagyukit din ti bingay ko, mami. Amok, anapan kayo ng irwar iti kwarta. Apay nagpada kayo ka ni Lolo mga ibagayong adabi ngayo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat atap no pagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukuta, mami. Diyak kaya't titunada ti saom si Kalisa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na napuluhan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu iti kinasingpat ni Tom, nasursuro ni Mara, nga inayat daytoy. Iti mo't pagadalan asinerkan dali sa kanfe, masadot dagitoy nga agadal, kat iti parke ti ayuyang da. Idinto, tanapas nakmat da edi kan ana, iti panagadal da. Iti may sangal daw, nagpawit manan ni Tom kan ni Mara, iti kwarta. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluhan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay nagpada kayo kani Lolong nga ibagayong adabi ngayo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat apagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukuda, mami. Diyak kaya titunada ti saom si Kalisa. Kan aguray ka. Ada na kay baga, akanayon da ka kano amakita iti parke. Di ka kadi agad adal? Nakaibaga mo, iti data kada kayo? Ada na kay baga kanyak. Kan saan agaputa na anos ni Tom kat gundawayang matan ti kinasingpat na. Da kayo matipagdawdawatak Saan nga iso? Saan nga agipaw-paw iti kwarta tapno adda pagbulakbol mo? Pagadal mo ti daduma. Kat, naka-enrollak met. Kat saan agaputa naka-enroll ka kat huston? Ipas nagmumot ati agadal tapno makapasa ka. Kanayon ko ang makita dali sa Confetti Park. Saan da nga agad adal? Ada na kay danon kini Tita Mara. Akanayon da kano iti park. Diyak mo, nusumsumrek daw ano saan. Kasano ang makaripaso da? Ni Ujemat Parke akanayon ti ayanda. Masapul ang mapalagi panda. Tapno saan asayang ti aldaw nga glabas. Idanon mo kadi ka ni Tita Mara ti amin? Kasano nga ta? No saan ko nga idanon? Kasano ang mapalagipan iti mading aramid na? Kat, anya nga rod iti ati aramidam. Diyak nga rod mo. Idanon ko nga ta, wano saan? Ada ka di kayat mo nga ibagaan Itay pa anadlaw ko akas na maikulkulang ka. Kwa nga min tita. Saan ko kaya tapadaksan ni Lisa? Kayat ko amapan kayo ijay parke. Takitain nyo nupod no tinaydanon kanya. Anya tinaidanon kan ka, anak? Kanayon da kano ijay tita. Sayang lang amin ti panagadal na. Nupod no man ti indanon da kanya. Bayan, tama panak tuman nga agpaiso iti dayja parke. Sapay la kumata saan nga agpaiso tita? Among, saan laang asikati nakaibaga anak? Adda pay sa bali anang idanon kanya. Indanon mo kadi kini Tita Mara ti aramid dalisa? Diyak mo tinalapdan, Eddie. Naibagak mo tin. May mayat no idanon mo. Tapno agbaliw. Kat ipasnakdan ti panagadal da. Nungay nga tamamuan na asyak tinangidanon kat kagura na.
Ngam no baybayan iti mading aramid na. Ad-adda nga awan tinasaya at amasakbayan na. Uwan matkit di Saan apa nang padakas kinkwana? No di kat tulungan. Tapno malawlawagan tinakula na panunot na. Una. Ana. At ako makidawagkan ka, numabalin. Anya ka di dayta? Mabalin ka di pagbalinan ta titunggal may sang inspirasyon ta, iti panagadal ta. Inspirasyon ko nam? Mayata kiti dayta ka panunutam. Basta ag tinulong ta. No adda narigat kadagiti subjects ta. Ay kunak no saan asika itayan, Mara. Italang ang makitak na itakawis mo. Di ka pa'y nabigbeg. Mapanak namin ita iji parke nanang. Talaga nga ingagarak da ito'y akawis ko. Ay tapno di na ka mabigbig ni Lisa, no adayo ka pa'y laang. Alay, ingkakitaan, nupod no, tinaidanon ka data. Kasano nga tanupod no nanang? Anya nga iti aramidak. Ay saan mo nga ikan iti kwarta na? Tapno awan pagbulakbol na. Wan sang hagpaiso. No awan kwarta na, awan pagbulakbol na. Agpada ka itid mo kadakwada kan ni Ana. Ni anak at paupawitan ti amana nanang. Saan adumaw dawat kanya? Nadlaw mo ka ni? Akan nayon nga agkuy-kuyog da edi kan Ana? Wala rod. Iso nga agi mo nak. No nga ta siyak ti kakuyog na. Agimon ka nga tamat? Uray asino ti kakuyog na. Talagang agi mo nak. Ay, nagswerte ket din day nga Ana. No iso ti makatagik kwa ka ni Eddie. Masapula saan nga agbalegi. Anya nga itaramidan ta? Yawag ko man kit di ka ni Tito Tom. Ibaga, amaki-boyfriend lang ter aramidan ti anak na. Mayat sang agpaiso. Tapno dinan ipawitan iti allowance na. Ninsamit Mara di limabas itay di taoy. Wen lakay. Mapan nakitaan no adda manen ni Lisa ije parkay. Apay kumanwad da ijay. Mapan kadimot agpasyar ni Mara ije parke. Ay, saan ka met anabartek ti kunak? Ang apay adi ka makaamires. Agad adal ni Lisa. Ang kanayon da makita ije parkay. Sa dino kanwa parke. Hamangan met no parke ti pagadalan da. Ay, una yan. Malagip ko kat nga ron idi ubing tayaw. Imbes nga ingka agiskwela, mapan ka ijay kabayabasan. Ijay mon aging ga iti panagaawed. Just kay. Uwin ata, ije classroom ko tawan bayabas. Sinalbag ka alaklakayan. No di na kumain nala iti kunada asantong paspasan. Adayo kuma, anagasawa ta. Dandanin ti examen tayo. Ngamjak pa'y naipasadagit imbaga ni sir a project tayo. Nagpadaan tan Late ka nun. Nagrigat mo't ngamin ti ipapaaramid da. Huwag nga rod. Itayak pa'y dito likodan nyo. Nangag ko ti saritaan nyo adwa. Ha? Mami? Ay? Ada ka dita? Apay nga da kayo diti parke. Saan ka di arumba nga iji pagadalan ti ayan nyo? Kan anya di kunayo adiyo pa'y na-isubmit? Kwa. Report me, Mami. Saan ko nga amo tiramida ki jay? No saan mo nga amo? Apay adi ka nagpaisuro. Ada kakit din dito'y park? Ala, agawitan. Darasam. May kan. Di nakikuyod, Mami. Di nakikuyod. Amok ti kinalain mo agpambar. Ijay tabalay ngagsarita. Itatadatan diti balay. Agpalawag ka man. No apay akanayon da ka makita ije parke. Saan ka kading agad adal? Ay, nagrigat mo't ngamin dagiti ipapaaramid da, Mami. Diyak masurutan. Matulungan da kaaya dagiti aglabas a makita ije parke. Ingka gumaamlat ta kumaa nga inaramid. Makapa-stress mat ngamin. Iso amapan kami ka ni Fe, ijay parke, nga agpalabas iti oras. Anya nga iti isurat mo iti test paper mo, inton examen nyo? I-drawing mo, dagiti makitkitam ije parke?
Sorry, Mami. Numadanon ti semestral break kat di ka makapasa. Jack amon asawan. Hello, Dad. Imbag na nakawag ka manan. Madama ti ripasok, tadandan iti examen mi. Domingo ita. Di ka kadirumuar? Nakimisa ako ni tay bigat, Dad. Ag-review ak nga agmalmalam ita, tayton Lunes ti test mi. Lalaingam nga ro anak, ha? Sapay ko man tanang aton to ti maalam iti test yo. Ika gumaak, Dad. Sayang amin ti panagbayad ko no saan nga to ti maalak. Pauitan kayo tumanan iti kwartayo, anak ko. Adapay matkwartak, Dad. Indulin ko ngamin ti sobra ti impaw ityo. Sige nga ro anak. Agtrabaho kami. Bye-bye. Bye, Dad. Ingat. Daytoy kadi ti allowance ko, Mami. Pagpletem laang mat. Amangan no aramatom tumanan amapan agbulakbol no nayunak pay dayta. Anya nga ti ka nag-iji pagadalan. Apay adi mo tuladan ni Ana agbalbalon. Agbalon kamot ata damat makanditoy. Jay lamang karga iti pagbalunam ti aramidem. Nakaluton ni Ana. Anya mo ti kastoyan. Adakot pagbalunan iti bagkon. Sapay dumayamudom ka. Sursuruam ti agbalon ako nakmanan. Agbalon to pay ni Ana. Si kakit din ti saan. Ninsamot, Mami, tinangidanon ka ni Mami akanayon ta ije parke. Masurunak pay kit din Tanagbasit ti inted nga kwarta. Oray siya nga rod. Imbagada kit din nga agbalo na. Katuyo laang matisindami itay bigan. Day takot mangan iti balon iti pagadalanan. Imbes nga iti kantin ko mati pangananta. Masuruna ka talaga. Pagpletek lang tinted da. Kasama ti Mami. Pagpitik lang matinted na. Ay, Lisa. Ado ka di tinasong batam iti test tayo? Saan nga, Rod? Ado ti blanco iti test papers ko. Ay, agpadatan Blanco ti bulsata. Awan kwartata. Blanco pa iti test papers ta. Tawan na isurat ta. Madama ti dayin nang aglutluto. Madlaw ang naragsak ti loka. Anya ka di ti lutlutom, anak. Aglutluto ak man iti bulalo, tita. Kasta ka di. Mana? Naragsak takit din nga agsarsarita. Idinto, ta pinagungungtan nak ni Mami. Idi nakita ng iti parke. Suron kon. Masapol ang mabalas ko day tang ana. Mapanag ijerwar, taawagak ni Tito Tom. Apok, anya ka di ti aramidem di turwar. Kasangsangpet mo, manipod ijay pagadalan. Ang rimwar ka manan. Umayak laag paangin. Taadadyak kayat ang makita di taunag, Lola. Day, anya ko matisaan mo akayat ang makita di taunag ti balayo. Saan yun nga muan? Basta adadyak kayat ang makita di taunag. Alaman nga rod, taumunagak. Masaksak kita anak iti nakitak amayat a panagsarsarita da Mami kan iti dayjay nga ana. Awagak kit din ni Tito Tom. Anya ka diti imbaga ni Lisa, adi na kayat amakita diti unag ti balayo. Ne, anya ko mati di na kayat amakita, kat saan pa'y mot nga imunag diti balay, nanang? Day, adamot di tarwar ang masursurod. Anyaman nga dan tinaknakan na, tatiman la ibagbaganan. Anya ti araramiden nyo, aya, itay si Magpet. Amangan no itay aglutluto ni Ana, nanang. Ay, anya ngay nga rudjay imbaga na, adi na kayat anakita na. Inggaraw naman nga tan ati ugali na ati lama ibagbagana. Umay tumot lamang anday jay numabisin. Naimbag ta sinong bata nyo ti awag ko, Tito. Oh, itaman pa ngay mawag ka, Lisa, anak. Anda ka di importante ni Bagam? Kuha nga min, Tito. Mayat kayo ka di ang makirelasyon ni Ana iti lalaki, Tito? Anya? Makirelasyon ko nam? Wan, Tito.
Ada ngamin kanayon akakuyog na. Ada laki di relasyon da. Masiguradong ka ni dayta? Naasitig da ngamin iti tunggal maysa, tito. Anya ka diti imbagam ka ni Lolam, adi mo kaya't amakita diti unag ti balay. Diyak kaya tagyan diti unag, itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak, tanagpariirak ijay. Ala, ingkan aggaot tamangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kanto mo ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana, ngam iti siyak nga anak yo, mami. Siyak ti anak yo. Saan kat nga iso? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na napuluhan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo italawas na pulwan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Diyak kaya tagyan diti unag itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak, tanagpariirak. Ala, ingkan nga rod aggaot tamangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kanto mo ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana, ngam iti siyak, mami. Siyak ti anak yo. Saan kat nga iso? Lisa, kasta ka din kakiting ita ti panunot mo? Apay amay bagam dayta. Saan kit din, mami? Nalailo kayo iti tunggal maysa. Naragsak kayong agsarsarita. Idino ta siyak, kanayon nakapagungtan. Panunutom man no apay nga inungtan ka. Kanayon ka nga agbulakbol. Saysayangam ti panagadal mo. Kayat ko anasaya at ti agbalin ang masakbayam. Ngam anya ti aramidam. Imbaglakit din, tanang ato tinaalata iti test tayo. Sika talaga ti inspirasyon ko. Nangato tinaalam, gapot ta nagripaso ka na laing. Saan kita gapo kanya? Inspirado ak nga agripaso, tapno na nga to ti maalak. Una yan, tasyakpay ka timpambar mo no apay alinalaing mo tinagripaso. Una, taday tati pudno. Limaingak samat, manipod ka na yung kakadwa. Taapay mat. Una, agsipod tadyak kaya ti paabak. Isong aramidak ti amin. Tapno na nga to ti maalak iti test tayo. Liza, naawagam ka di ti ama ni Ana? Imbaga nga ada ka relasyon ni Ana. Tapno, saan napawitan ti ama na? Tapno agpada kayo amabitin ti kwartana? Rumbang lang. Iso lang nga roden ti kanayon akakuyog ni Eddie. Iso manan ti mas kayat ni Mami. Pag ko naamat, nga iso ti kayat ni Mami. Manipod nakita na ta itche parke. Mariknak nga imadayo ti rikna na kanya. Uray itche balay mi. Pinagong tandak mat. Anya nga ta aya ti aramida, tapno maartapak ni Ana. Kaslaman at daaming kankwana. Idinto taawan kanya. Hello, Dad. Imbag ta nakaawag kayo. Ipadamag ko kumaan na nga to dagiti grado. Pundo ka diti magbagam? Kaano pa'y alinastugan kayo, Dad? Aguray picture ti grades ko, ta isend ko kada kayo. Mabit lang, Dad. Okay. Aday tan, Dad. Insend kon kada kayo. Nangangatong agpaiso. Anak, andaman damagag. Anda ka din boyfriend mo? Boyfriend? No best friend? Adda. Ngam awan pa'y boyfriend ko, Dad.
Agturpos kan agtrabaho akpay. Sakbay day ta a boyfriend. May karim ka di kanya, kasaan ka pa'y amak ni boyfriend, kabayatan ti panagadal mo? Mangnamnama kayo, daddy. No imbagak, aramidak. Namnamaag tayo ta anak. Ika gumaagmat ni makaawid into na graduar ka. Oh, sige nga rodan anak ko. Bye. Bye, daddy. I love you. Anya nga ita, bagsak mo't amin dagiti grado. Di ka kadi masayangan iti naglabas a semestre, tanabagsak ka? Anya nga ti maramidak, mami. Isumat ti kabaulak. No saan mo akabaalan ti agadal? Kasanulaan ng ti masakbayam to. Kwa. Adomot di tati sana nakaadal. Yung apay ngay agbibiyag damot latta. May mayat matlaeng no di adal ka ama ko na anak ko. Nalaka makakita ka iti nataltalgad at trabaho. Imbag ka na sabat ka di ti palengke. Papanam ka di? Adala na pan ko ginatang. Fe. Pagtuluyan da ka kadipay dagiti dadakkel mo. Kalpasan ana bagsak dagiti gradom. Niading ko kanon ti pagtuluyan da. Tasyak ti sumardang. Makapasuron. Ay, uri siyak. Naawan anak matitiganas nga agada. Idi bagsak dagiti grado. Anyamat nga tinadlaw mo a resulta. Ti panangiyawag mo iti ama ni Ana nga addaan dayto iti boyfriend. Padasak man kayam nga awagan manan. Tapno, maamuak no anyamat ti kapanunutan na. Sige, awagam tumanan. Tapno maamuantan no anya ti maibagana. Nakaawang ka met, Lisa, anak. Ada ka di ipadamag mo? Kumustahan kayo laang ma, tito? Saan kayo kading agungat no ada ka relasyon ni Ana? Tinaskan kat dinabaybay-an ti panagadal na. Tidakes no, mabagsak. Dahil ti saan ko akayat. Sayang lang ti gastos na nukas jay. Kasta ka di, tito? Mabalin ka di a picture am ti grades mo, tay send mo kanya. Kaya't ko makita na ti grado, makas iti naramid ni Ana. Ha? Ekwa? Kita agpay no ayan dagi di gradok, tito. Awan nga min di ayan ko. Bye, tito! Ha? Bye, anak. Anya nga tinaibagan ni Titom. Naawagam? Masuro na. Taibaga na kilin a picture ka no dagiti grades ko kat isend ko kanikwana. Ha? Pinicturam ko kat insend mo. Tapno makita na abagsak dagiti grado? Oy, di mo inaramat ita panunot mo. Wen kayam anya. Bagsak tagayam. Jaknutan na panunot dayta. Nila taan na ti bida. Kaano ak nga tamat nga agbida, ta isumat ti agkontrabida. Tidakas, no isulat ta ti bida. Kat sikat ti kontrabida. Sana mabalin. Dumtang tulat tamat ti panawan, asyak tira umanda. Day talaka din cellphone mo, ti mulmul ang langam. Apok, ay di kan samot tan nag-enroll. Naka-enroll sa manan ni Ana. Ni manen ana tinakita yon. Na, ay sika, ti makitkitak ita. Iso akasasao ka. Day tala cellphone mo tumat ngamin ti butbuting tingam. Uray kitaan nyo. Ada na saya at agasa at nga agur-uray kanya. Gapo iti dayto a cellphone. Ay, anyangay ko matinasaya at agaasat amauray mo dita a cellphone. Awan lat amukon. Babaan iti dayto a cellphone. Makapanak iti sa bali a pagilyan. Kat, mas daaw kayon tulaangan. Nakaragragsak ka mo tita. Anya ka di ti madamag. Agkita kami iti naamamok iti cellphone. Amay sa a foreigner. Agkita kami kano iti airport. Foreign na? Ay, imbag man. Papanan nyo kanungay. Kalpasan nga kita kayo iti airport. Makiasawa akon kankwana. Ket mapanak matan iti sabali a pagilyan. Mas daaw danto no adda akton iti sabali a pagilyan. Ay na, umapalakkan ka. Ay, makapanak kumamot iti sa bali a pagilian. Ay,
Amo ka din ni Mamim? Saan ko pa nga impagbaga? Makla at dantulaang no adda kon iti sabali apagilian. Uy, iso ka di anangala ka iti passport mo, iti agad-adal tapaylaan? Una, taplano ka paapalan ni Ana. Umapal to kanyak day chay. Di da mo. Nga adda Facebook friend ko asumurutak. Ay na, Facebook friend nga agbalinto nga asawam. Adda ka din ni Lisa dito'y tatang. Awan nga min iji balay. Kaano pa di pa nang damag mo? Kat kunak nga awan dito'y balay? Nagdamagak amin ang dagiti amok agagayam na. Ngam, di da ka numot nakita. Kan saan ang maawagan ti cellphone na. Agpatulong ka kini Ana Ta sigurado nga muna no sa dino ti ayan ti gayem na. Ay, sige nga rod ta, agawid akpay tatang. Barong addan nga agpayso iji balay. Hello, Ana. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awagan man namin nga amon. Taagdamag ka no nakita da ni Lisa. Awan ka di pay. Saan ka di ako nanefe nga adda iti nasayata ka sa saad? Ngam, di naman tibaga no ayan na. Kunana nga ang mga no simurot ka no iti Facebook friend na. Amuyo ka di day ta a Facebook friend na? Saan mat nga rod? Madanagan una yan ni Tita Mara. O sige, tainak kasarita ni Feje Balayda, itamatlaan. Imay kamat diti balay, Eddie. Umunag ka Damagak ko ma, no amom tinapanan ni Lisa. Madanagan una yung dati Tamara kan Ana. Ti imbaga na. Kat sumurot ka no iti Facebook friend na a foreigner. Ada nga min passport na. Ay, amang ano nakadanon dan iti sabali a pagilian. Anya? Apay adi na yung bagbaga pumanaw. Tapno masurpresa ka no dagiti kabalay na. Nga madimot a sorpresa. Maladingitan lakit din ni Tita Mara. Numaamuan na day ta na pasama. Hello? Lisa, kumusta ka? Anya pagilian ti ayan mo ita? Anya apagilyan? Pilipinas pa'y laang Lino kunak datit kas labakas. Imbaga na nga umunugak iti eroplano. Imunugak mat Idi naglanding ti eroplano. Mactan Airport mat. Pilipinas pa'y laang kayan mi. Anya? No kasta, adda kayo diti Pilipinas? Wan, idi damo, mayat mat. Idi kwan, di namot kayatin arumwarak. Agyanan ka no lang iti unag ti balay. Kayat mo asawan. Kaslan nakakulong ka dita? Wan nga rohod, kayat ka ti aglibas sa pumanaw. Ngamawan mat kwarta. Kasano ka makasabli dita? Lisa, kayat mo ta ipakaamok ka daan ha? Sige man nga rod. Ngamin, naungat datit kas labakas a foreigner. Kagurgurak. Sige, ta ibagak ka daan ha? Ni matfe agayam ni Lisa ti masabat ko. Ay, Ana, imbag ta nasabat ka. Saan ako na mapan ijabalayo? Kaslada importante nga ibaga ma. Anya ka di dayjay. Ni nga min Lisa, imawag. Kat kuna nang ijay kanong maktan, tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan da. Ay na, kwa na. Naungat ka no jay sinurutan na a foreigner. Anya? Alaag man nga tinusar na a number ang nangawag kan ka. In-block na kami siguro, tasaan mi maawagan. Sige, ay, kayat na kano ti aglibas. Ngam awan kano ti kwartana. Anya nga iti aramaten na, nulumugan manan iti eroplano. Sige, tay nakagpatulong ka dagiti amamok. Ibuk ko iti eroplano nga agsubli dito eh. Kumusta nga taitan ti anak ko? Ayan na nga tan. Imawag ka no ni Fe, tita. Adda ijay maktan. Inalak ti number na. Agpatulong tayo kadagiti masaknan tapno makasubli dito eh. Agpatulong taman nga rod. Tadyak amo ti aramidak balasang ko. Wan tita, saan kayong agdanag? Ado ti amamo ni Eddie a pagpatulungan mi. Ada kabagyan na kano ija airport. Ay, pangasim man nga rod balasang ko. Kaasim at ni Lisa.
Aglakit dahin tanayat da anak ken Eddie amang tulong kini Lisa. Ay, noan niya ngamin at tinaknakan jay apo ko ta. Simurot kit din iti di na pay unay am mo. Pakakita na nakurang ti panagpampanunot na. Namam mo na lang iti Facebook si Muro tayo. Ay, mas daawa ka. Dilakot nagnakaman. Gapo iti ayat na amapan iti sabali apagilyan. Ang Pilipinas mutlagayam tinaglandingan ti eroplano ang agluganan na. Ay, nimbaglakit dahin tada kabagyan ni Eddie, Jay. Nakaalad amot kano iti ticket na. Online kunadan sa Jay. Ay nga, imbag ta nakasangpot kan anak ko. Naawan da anak kan Eddie at imulong kanyak. Kasanungatan, katjak mat amutar aramidak. Welcome back, Lisa. Apay asimurot ka iti di mo unay am mo. Narigatan kami siguro anang tulong kan ka. No awan ti kabagyan ni Eddie dito'y airport. Ang yaman ako unay kan ka. Iti pa nang tulong mo kanya, kana. Awan ang yaman ha, step sister. Napatag ka kanya. Iso ajak mat kaya ta may sagmak ka. Kastamat siguro ti aramida. No siyak ti may sagmak. Saan ka di? Owan Agpinatag ta. Akas step sister. Kat ulit tagyaman kan ka, Ana. Tuladag tinasaya at akababalin mo. Nakasaysaya at kaakabsat. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Supapa ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributaso. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.